Good morning, viewers. Notice window na sandok chariba news analysis meeting tabiri punamakpu ahan bamaktada aibam resmana taram uchari ikai khumna uchari. Ngasi gi national newspaper amasung manipur gi pause singda kari karamba maru iba pausing phongiba gi haiba do khana nainaba gi damakta aikoi gi studio asida lengsinduna leibire mayamna su thaidok hendona sakhangbiraba aikoi gi ikai khumna jariba oza mingoina panjarabada asangkasa social activist bu ahan bamaktada notice window gi makai degi taram uchari sarbo kya khumna jari. Oza ahan ba sidi aikoi gi national newspaper da phong liba pa amakhakhtang lokhachage ahan bada masita hai basi oza in a first CAPF constable job test in 13 regional language haibni oza masida oza aikoi gi manipur pause sing da su tongan tongan ba mong the headline oina phongi masita pali basi oza aikoi gi leibak chamaga kunnipan da candidate lakh nifu nipan romna saruk yaduna February tang kundagi March 3 fauba Pangthokadaba CAPF constable job test ta aikoi regional language aikoi loan oiriba manipuri lol da su exam ji thabi yaragani haiba aikoina pause sing da phongba thengnajare oza masida oza gi oiba mod kari thamining ba gyosa hoi masidi kaino ne akoina yamna ngak ningai shock oiningai su leite aina lowoi ko maramdi asidi Manipur state ki oina di akhoi gi tamakta kanabani laibak phabani haina akhoina lobada kaide maramdi asisu kainoma kari haisira akhoi gi develop oiba kainoma lakpani changes ama lakpani haina akhoi loje maramdi masi 8 schedule se already India na parliament na yabi kreba ko constitution 8 schedule si leibani na hojik akoina madu mada nataba do Manipuri language di even parliament su adugi recognize tawre 8 schedule de liyawrabane na any India gi manungda adugumba center gi oigera ama oiba kanda sumaina yagani adu yawrani haibadudi 8 schedule do yabi khrabane na magi makhadu da lakcharak pa potne na madugi di loina dum masidi lejarani madudi akai bakasu leite na ai thamjage hajai oza yan nuaise aduga makha chathajarak pada oza ngasi khogi Mizoram post ta phongba paw amada Assam Rifles and Police's heroin worth rupees 1.75 crore Champhai district haibani aduga makha tarak pada oza mate umtang pathok charake the recovered consignment have been handed over to the police department in Jakarta for further legal proceedings haibni oza masida oza ke oza gi oiba hapetan kari thamining bagi akhoi drugs ki se case yamna lere north east ta aduga Manipur da su Assam da su aduga Mizoram da su yamna case se lei anthak aduni hujik su adumaina amuka latest oina adumaina phare ngarana hansu adumaina newspaper da mayam yaure aduna khoigi 5 crore amount gi drug purame pharame ngasi adumaina tawrame mayam si anaubasu nate si for the last 10-15 years 10 years si mostly si adumaina lai khabar mayam da sisu anaubagi paunate aigi tamakti shock tawde maramdi ase anaubu paunate sigumba mamang da yamna thoki hujiksu huji thoktana lei masi thoktaninga haidana police chacha paikhatana akhoi government na si tohloi center na du tohloi na lakpa kanda center government leaders singna lauthokpa state ki government singna su Mizoram su election mamang da drug se du tawgani haiba Manipur da su dumaina tawgani mayam se dum tawnari Assam da su aduga Manipur da na war on drugs haina tawnari adubu tawdabadi how far it is success mase kya oina success oirabra haiba potuni ado aina yengbada hojik drug do kadai da dispose to haibagi pot amaka
Assam dasu moi adumaina tawgani haidana war on drugs haina tawdrasu lawtholaga thaba mayam paikali Assam dasu Chief Minister na dum magi kaino da hai aduga akanba check sinba drug ki lokhat kini haina dum tawe aduba dum phai adum kaino oi Manipur dasu war on drugs lawthokre chahi ani hum sure adubu ngasi phawbada dum mase totally success oiba ngamde thingba ngamde masine takpadi aina thamjaning ba point di drug si illegal ni hai basi khangi aduga drug phaba mi bu yamna akanba tandiama madugi law act amal leiraga phajana madu implement tawba ngamdaba taradi tawdri phawbadi asikumba thodokse lakada matam su thokigini drug adum masigi case laikigini maramdi North East se Assam Mizoram Manipur se asidi akhoi gi golden triangle gi go nearest neighbor way krabni na asidi toina thokani akhoi Bangladesh lere China lere akhoi gi Thailand Cambodia asigi Burma si asidi world da akhoi gi China akhoi gi Thailand sigi Cambodia Vietnam sigi Myanmar sidi yamna Afghanistan se gai nagna na leiba si country sing sidi world da kaino ne akhoi gi golden triangle haina khangnari bani aduna Manipur se aduga Mizoram su Assam su is a part of ko adugi kaino nearest oiba aduga mafam da leijabne na toina thokani tawdabu government amana tawba ngamde yaroi habisu leite aduna government na sincerity yamna sincere oina yam transparency leina thaba tawraga masida phajana asigi tamak thawaina officer sing debut tawraga educate tahonba taradi madu mai papa ngamni natar taradi asidi toina dum thokigini ngasai aina haiba point do drugti phaya hai phagraba mi accused person do haiba tare or natraga drugglers smugglers sing do karamba tanti pirage karamba action lokhalage haibase amta ulone adudi leiteba aduga phagiba drug mayam se asidat malara dispose tore haibado mayam damta uloba aduna masidi tawdaba yadaba lengak amane na akhoi afaba tawri akhoi sit yade haina utpa wani akhoi na sida marai paibi singna mayamna yu thingi punthing thingba yu thakno yu akhoi nisha ban hai tawraba adubu nisha ban haiba tawriba lekai mak tu da yu do adum thalaga mi leiram gani ma that's the same thing Ozana Fazarbo wafam kaya thambikre ozana haribasi ngasi phobada drugs si phabadi lepte adum phaduna leire aduga phariba drugs sing si kadai da dispose tawkhrage haibado mayam du khangan biyu aduga makhoi phariba sing du da action karamba lakhot kani karamba lakhot khrage haiba adu mayam da khangan ba adugumba leiraga di hena phagani haiba aduni ozana thamnibasi yamna nungai je thagajari oza aduga makha chathajarakpada oza aikhoigi Manipur ki pauche da singda tonga mamong su phong ni ba pokna pham pauche da ki oza lakho charage masida paliba si oza serau amasung sugnu da laiba khunja singda irang sina maram oiraga ku ki militant singna yung kai kaya mai thadok pikhiba adu makhoi gi damakta yung kai kaya saragani haina ikoi gi honorable CM Biren magi secretariat ta dami check khusina khiba adubu ngasi aikoi gi sugnu AC gi MLA ke Ranjit na makhoi gi account sing da paisa ama phoba changnam daba makhoi da paisa ama phoba phaglam daba thengna khiba masi gi matang do oza kari aikoi gi MLA ke Ranjit na hairi ba si media mamang da drama di phajana tawkre asigum thabak asi tawbi ganu haiba si no oza sigi matang do oza yoi ba opinion kai sambiling masi gi matang di khoi gi adogi sugnu gi sherogi Kendar da Lairiba Oiriba adugi concern MLA haiba tare ko khoi honorable MLA Keranjit na hena akhoi dagi mayam dagi khangani maramdi magi Kendar magi area ni na aduna mana khangbagi matungina ngarang media da phonthok chakhre adu maina tawram dare changlam dare aje advertise ki type ta oina oirami ngangba sakpa khak oirami haibasi Kendar adugi yamna legitimate oiba right person oiba haiba tare MLA Kendra adugi concern MLA adugi relate oiba adugi MLA na sekna haikibedu degi akoina thado hindo na hainingai di leite adu akoi Kendar tongan banena madugi
aina thodok pa hainingai leite dubu ai khoina in general da naina ba kanda sidi hojik MLA na pen da ba phondok khiba aduga magi relief camp da leiriba awana tariba mayam dugi aigi wakhanda phajana sengla kanda paudu lawra kanda madu phondok para haina aidi lawjai aduna madu di akhoi mayam na kari hairuni hojik mayam na khangliba duni aduga asigi present prevailing situation aduga hojiki issue sita mari leinabada aishu thadok hendong na de yamna hainingdre khoi haina dun haidana su lae akhoina haiba kanda khara thabak tawsunu khara thawai yauna sengna tawraga praja singi awaba koksunu yamna government se good governance oisunu aduga miyamna pendabadu leitabo oisunu thoktabo oisunu haidana aikhoina khara asoiba khara kaino menba yaba mayamdo aikhoina ngangdana khotana nainabada topic ki matungina lakpa kandasu aikhoida government na serana heta lawba mi khrana lawba so dum leibinina ai masidi thodo hindona di hainingdre adubu asidi masai media da phondok khibo potu akhoina naina bawani abako aduna asikumbasi aigi wakhanda hojik su thijaladi yamna dum leigani aduga sinasu ahanbasu oite tamamangdasu akhoi adu tawkhre takhre har ka chalam kanda tawram dabako adumaina kaya su thokiba lei aduna ngasisu nahan mana haibado CM na akhoi gi media mamang da phajana MLA mantri mayam yaudana akhoi gi thokliba gi issue siga mari leinana makhoina media gi conference ama phajana phamki adugi taba mayam dadi akhoi su dum harau nungai aduga moina hairiba mayam dadi mayam gi peningai di oi adubu ngasi amuka hojiki sugnuda seroda chathariba to thokliba mongdam dadi madu mokhoi dadi yaudre oiramdre haibadudi amuk yamna laibak thiningai ko nungsa yamna thiba wakhan yamna sokningai ama oirami aduna hoi akhoina yum saba ngamdrasu yum sabigani haina hetta kami me pumpi piba aduga adu sagre kholle na pumpu piba isidi praja mana chamchamba organization amana hairambadi yai ko haibadi ya dubu ese akhoi government ama oina di id false promise commitment si pupi pi haningde government haibasidi amarom da soibe yade government di soibe kanda madu law na ek na matungina soibe matungina akhoi thabak lokhagadabani taseng di government soibe yadabani government je law se no one is above the law makhada leibni adubu government aduga law sidi akhoi mate manau kumne haijari bako public praja nama soirajo magi ek matungina confess tawraga adu tawraga tobi yaiba exam adu maina adu government amana confess tawdana soikre apologize tawkhre ai adu soi kami tawla adum chaladi government domu yararoeba adu government ICD yamna check singdabani aduna Mr. Homba Chomba Mr. AB do madi government ne ba hujikse mana personal oina akhoi law di heba aduna madi government ni hujik thabak pai ribne na ma government do mani government gi ming de ngang libne na government ama haiba sidi phajana marang kaina matam chana ngangba sakpa aduga phajana properly kaino leira kanda akhoi gi document leira kanda people singda phajana madu khanghanba trust diviji leitaningai mina job to dani thajadaningai adugumba thoktaningai gi yamna check singna madugi government ama haibadu cabinet leiribani adugi sub committee mayam leiribani adugi adagi aduga spokesperson haiba leiribani all over phajana security ni tawra ganda phajana adugi masi chumkhre masi leire kanda government gi spokesperson na haigera natraga DIPR mayam leiri adumaina magi channel matungina government ama ICD chakadabani akhogi city kitang drama lila di hetak mandi mansele ko adum any function ama chapakanda ai government ne hai sijo kaukhibu kumna sum kari function ama da platform da khudong charaga media mamang da adu tawrane ada tawrane unrelated things ko akhoina khala mari leitaba pocho tum ya praja gi platform kumbada ngang basidi ai gi oina di id madu kitang akhoi pamde phajaba wale aduga ngasai amarom da khoina phajana nainaba kanda khutak da heta mi sie dana paisa du pigani yum sabigani ada tawgani haibase
budget reflect oidabra haiba budget yaubro ne paisa head to kadai di lakadab ni ko akhoi praja sing chu masi khangdana khupak pu phu leyaba aina haining bidi yum chamanga sabi ke haire ne waribu adu budget yaubra haiba budget yaudaba taradi ma mathang da madugi budget ki loningai ama reflect tawgadabane adu di budget to kari head no kari account no government karamba account no 499 ge government account da paisa du leirabra paisa lebra leitabra habdo hana akhoi khangba mu change ba mana so adu khanggadabane ba mina lathoriba mi adasu paisa leba leitadu khangdana yum chama chamanga sagane ta sabirani aise araiba paisa ro kro amani aise kari araiba ro je manipur da paisa kya dibiji puthadana kro kya puthadana leri employee sing tolo pd and irang haure police even police security forces pobu da tolo phangre haina haiba kansida akoina sonda adu odaina tobuse aina lakchaning bidi yes budget the reflect oi bataradi budget the yaudana madugi fund du lei bataradi piro go ahead lothoro bko akoina khang ba ma leba budget leibra leitabra budget head to the yaubra yaudabra haibagi madudin economic madugi budget adu naina dadana adu post to recruit tawrani adugi du tawrani adugi lambi semlani haibase karamba head gi tawgadabno haibase praja se naina deb adu akhoi manipur de hojit tawribe praja nungai khara false promise pun tawraga akhoi gi thaina 17th 16th century gi mong da ko mi sing je khangda ba mong da yamna mi sing ji da yamna hanthana lawra kan da nungai halaga adum aina ngamjaba tawba adugumba mong da akhoi chathaba gumna su uini mase aidi laibak thibani ngasi manipur da lairiba praja akhoi se literacy wangkhrabani now we are in the 21st century aduna akhoi 21st century da laibani na yamna standard oina akhoi america gumna china gumna europe country gumna chokhat pangam da batarasu develop ta dun yawno darsu mi gi chokhat bo wakhande lairi laisu tamba du di chamana pot ni haba aduna moina develop ta advance way ki be henbo wane haba but akhoi gi hingba gi akhoi gi conscience akhoi gi concept akhoi gi ideology akhoi gi punamak ta di equal da akhoi chamina ba ya haba aduna aidi false promise pun to ba adu akhoi pamde aduga mase lengak na su sarkar na su akhoi gi government gi bureaucracy na su khangda bane aduga mase politicians sina khangda bani lothokpa pigda ba punamak adu budget reflect lebra wanda karamba budget heti gi pigda bano karamba paisa account gi pigda bano adu gi paisa du na kadai di lakpano aduga paisa du leirabra haibuse praja na se hangna hangbiyo ba wa harau gno ba number 1 number 2 da government ama haibuse makoina decision cabinet na law confidential cabinet ki agenda oigera memo oigera punamak se through government gi agenda gi ko publish to thokpa natraga mayam da khanghanba natraga akhoi gi relevant oiba adugi department leyaba ko for example chief secretary leri jd leri aduga akhoi gi publicity dipr haiba leri sport person leri moi gi kari no information gi ministry mayam leri na ko adugi through the adugi department da gring agriculture gi hare agriculture gi department commissioner joint secretary mayam leri aba ko tourism hairaga madugi through the loina makse advertise tawra kanda madugi potu lakpa kanda akhoi chokhat pani haina logni afaba natadana karingba department amagi potu somda lohongba yoba program da natraga sports yoba gi program da ko natraga karigumba ma program chalu chief case we haidana public ta government gi cabinet na memo taba potu playground da sports hanaba da lathokpudo adudi akhoi yam ikai ningai ne masidi tobigunu mutumundau da tobigunu sidi go sidi kare aisera akhoi gi mina khangda bagi ne mina di noe ba akhoi da go asidi akhoi da noe asigumba atopa yam chokha kraba china gi country america gi country da canada da netherlands asigumba europe country na asigumba leite ba mokhoi di moina lathokda base assembly phamba kanda or India gi oina parliament da go asi Modi so si towe ba prime minister of India mana so yamna phawbugumna haibugumna challaga mana Modi na khangda ba makhak leyaba parliament da lathogada ba pot aduga akhoi concern ministry na lathogada ba pot broadcasting ministry haina leyaba ko aduga adumai lathogada pot to mana chappa mafamda ya mayam gi platform da adu tawrone ada tawrone na lathoe ba ko this is not good
मदुगी एक्चुअल असी मोइने गवर्नमेंट पाइबगिने तसेंगदि रिकॉर्ड तौरगा ओइरमदरदि मोइदा डिफेमेशन चार्ज मोइदा लीगल गो एक्शन लौबो याबसु लै अदु सेम मणिपुर दसु अदु अप्लाई तौवेबो एनी मिनिस्टर होइगरा अमो होइगा होय करिंग डिपार्टमेंट गी संकाब कांदा डिपार्टमेंट की इनॉग्रेशन तौब कांददी अखोई डिपार्टमेंट असी तौरी मसे सी तौबनी असमाइना तौगनी हाइबदि हाइबि यायबा अदुबो मरी लेना तबा इशू खंगे एनी कइनो एजेंडा खंगे करिंग इशू अमसे हेता स्पोर्ट्स अमगी प्रोग्राम द चीफ गेस्ट ओइबने हैना चल्ल कांदा मदु मदु लोइना पल्लगा अदु तौगनी अदा तौगनी आइसु यावगनी अदु तौगनी हैना तौरीबो पोन मक्सिदि अखोई हाइनिंग देगो अखोई मसे हाइरगा हाइमल हैना तंबीबु कुमला अदु अखोई की मतम से तुम लाखिगनी अखोई मतम लाखो कांदा अखोई दुम चुमथोके हैना अखोई दुम ले दो मणिपुर ददि मीना हाइनबसे मीना हाइबसे अखोई लौसन नदे तानदे अइना हाइबसे माना हाइबसे अफब यावरदे अइ मदु चुमिनी हाइगदबनी माना हाइबसु मसिदि चुमेदि अइसु लौसनगदबनी हबो अखोइसु ngasi मयाम की सेवा तौबसे आइगी हाइजब खंगजब खक्त नतेब मी मयामना अहाइबकसिंग तंबी तापीबगी लौसिंग पांगल दो अइना लौसलगा आइसु मयामदा सेवा तौजरिबनी हबको अदुमाइना आइदी अखोइगी गवर्नमेंट अमा लेंगा हाइबदो अदुमाइना तौहनिंगे अदुना हुजि ngarang thoke botodok to sugnu ki soro ki se nungaite sero ki se ojaranjit na haibdo achumba oiba tarade mase lenga ki ikaiba amane abako se lenga ki yamna ikai jaba ma oire madu aidi aduna madu akhoi tung nungda checking ba phai bawdo bobo hujik se akhoi kari situation da laibra haiba se khanba adurom da khale haraga ko mayam politician khangde leader khangde mla mayam su kitang situation sin da focus di tawraga yamna athuba matam da akhoi normal si ama hana lakpasina akhoi ki priority da go thamgadabane abse ai thamninge thachari oza na maru eba phajara wafam kya thambikre oza na hariba asi akhoi ki sarkar ga praja ga gi marakta trust deficit laiba adu makhata na leitana ba function guma program gumba da sarkar na so government gi side tagi adagi akhoi ki cm gi side tagi panglaw lo thokpasi yabra yadabra haibadu munna khanbiyu khanabiyu haiba aduni aduga prajaga sarkar ga gi marakta trust deficit adu leitana ba yamna kanna honabiyu haiba aduni ozana thambiriba si aduga makhata rakpado oza akhoi gi pongnafam pauche da phongliba atopa pauche singda su tongan tongan ba mong da phongni masida palliba si oza akhoi gi ima gi maira gi convener thokchom sujata na phongdok khibada assembly mifam live fatabada chaban thadokpa gi mawong ta hanbiganu ngangkhatna famlaga sul lauthokna ba wareb lobi haiba sini oza aduga masiga manabada atopa pause na harol gi thodang da phongni ba asina laingak na miyam da ngamo ken bagi mawong de assembly mifam chathabiganu haina phongni oza masiga oza masi matang do oza kari oza yo mote kari thambeni ba asidi hojiki sujata haibado wana press meet amada su lauthokre phangmada adum magi makhoi gi khaliba mokoina tawhoningba du moina si tawbiyo haiba mayam da su press da mamang da yamna mayek singna dum thamkhare ko aduga viral su dum chakre adu mayam na su dum khangre aduma ngai aina thodokna mu masigi matang yam hainingai lete tawdabu karigi tamasi lakpano khopano haira kanda akhoi gi problem se manipur sita akhoi gi 2000 akhoi gi covid-19 da su akhoi gi assembly se matam chana phamba ngamdaba aduga assembly se pham thokra su dum phangdaba mayam lei sumaya mularaga handak last year is situation thokpasida assembly se marang kaina ko phamba ngamkhide aduga amuka akhoi gi situation mayam thokpa ka mayam na assembly phambio kanda amu phamkhide ba ko adu assembly as normally before budget session do dum tawraga hana aikoina si eksu leijai adubo aina ek tu natana aikoina angang oiringai di khanglakpa haiba tare ko ek tu na ek ni akoina urapa kanda oja risang kaising na chief minister oiba kanda oja dorendro na oiba kanda oja nipamacha na oira kanda atotobo tongan ba chief minister oiba kanda akoina khanglapa matamda karmaina tobra hairaga oja ibobi na su tum oirapa matamda karmain tobra hairaga akoigi budget session mamangda sigi February or just March ko sigi between sida 15 days at least
10 15 days kumba 10 days 15 days si manungda assembly se tum chathayaba koina kanba kan ajumaina tawraga karingba kainoma leiradi June July kumba su dum phamba lei aduga akhoi gi amuka winter session haina ko chahi loisalam dai se da akhoi before Christmas se da November likely October November se da adum assembly phamba haibse akhoina dum chokhalak pada se su normal kainoma calendar ma hoina ko akhoi ukhieba ane assembly phamba haibse kari gi no haira kanda akhoi gi legislature aduga elected people singi mathau sidi assembly phamba sine moi gi yamna important oi ba ba gi thodang makhoi gi thabak haibsidi tasengna akhoina praja na su si phap ta de na akhoi praja sini soiri bisidi ko praja na mikna singba kanda praja na phap ta ba kanda di punto to bu yaroi praja na phap ta da badegi tawning ba khara na punto to bu wa ne duna akhoi gi legislatures haibase elected people ki mathau sidi assembly phamba dunia ba assembly se akhoi budget session asegi beginning da assembly pham at least 15 days wegera 20 days pham laga assembly se da ngasai hairi ba moi ki sub committee mayam lei ko aduga madugi budgetary budget kaino mayam lei adugi duga toan committee nomination committee mayam lei besena masi phajana puran naraga manipur ki chathakadaba duga tawgadaba duga bill mayam nei nagadaba se phajana nei naraga da yanaba yanadaba adu the debate tawnara kanda go phajana lara kanda madu phajana loisalaga bill pass tawraga niyom chumna chatpa tawba punamaktu madu ne ba akhoi elected leader ki duty se madu mathau ne ba moi de assembly phamba se da moi ki yamna maru oi ba mayam gi mandate pi ba aduga moi gi power lei ba mina ikai khuna ba ise adu den assembly ai se da mi punchang chang ba ya de ba aina nan nga ninge na chap ya de ba adugi honor aduga unique amal lei jaya ba madu makhoi na khanga da ba ne ba aduna sumaina punamak se ngasi thokliba issue khangde ama khangde akhoi da pen da ba imbalance leba balance oi da ba ching da khangde adu da khangde chaukhate adu tawre paisa huran khre adu tawkhre mi hat khre excretia tawre adu da yum sanen sadre adu gi lambi do thong do semlaga loisandre school gi construction do quality maintain tawdre ching da college laitre hospital laite hai punamak se mase mayam je bill pukhana da na budget khotna thama changera numi kun changera mase assembly da tawnanda na thokadabane adu ngakpadi manipur gi assembly legislature oiriba elected people singje chingi oigera tamgi oigera chahi manga manung da wa sungang da na sum MLA to khiba yauri ba ko angakpani mase aduga assembly manung da wa sungang da ba yes haibu haida ba no so haida ba observation ki kaino su pi da ba natraga argument su to da ba natraga yaya hairaga magi idea su pi da na ko akhoi tha ama phamga da ba 20 days assembly phamga da ba se just 5 days 4 days the solution ba kumba maram di loina convince to thopo mong da ko akhoi ge kari hai gani election kaino ma to gani de khara mechin me laga ya aingon da support to right na to bu kum na go masi akhoi khanga da bane ba thai aduna khoi de speaker president government pairiba minister sina kok sagadaba aduga yamna kaino toba is allergy oiba is assembly phamba dane ba thaina di assembly phamba je the opposition na langdana members in the hanglaktana madu toba ya roidana assembly ya is the quite kok sabane ba aduna lengak ama haibisidi legislature haibisidi assembly phamba kanda moi ki heart and soul idea punama puthorga brainstorming toraga kok thadaraga naina badu madu legislature haibine ba elected pe madu gi mathau moi duty ne ba akoi di MLA haradi chief case crowd kauraga kra adu toraga natraga scheme kha to contract toraga adu tawdana khotana ma yum da chalaga recommendation ma lawba dio letter iba aduga ai gi yum da chief akoi MLA la adu da tawe adana tawbadana maduna akoi di chief MLA oina u khre no this is wrong totally wrong si phata bio si lale MLA da adu gi nate madugi mathau tawba ko madu da mana kari pukhat pa tawba ya ba haibadu madu tawga da bo pot ni haba aduna ngasai gi opposition khangde madu yaning da khangde adu da punamak ne naraga assembly da act pass tawkhiba bill pass tawkhiba budget pass tawkhi punamak to makhata na execute tawba chathabata di magi mathau na tere ba ma di legislature ne ba
मादी लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी नि लॉ दो माना सेम खरे हुजिदि मखा ताब लॉ दो एक तो माना मु इंप्लीमेंट तौगने दिस इज रॉन्ग पब्लिक भाव तादे मधु द एजुकेटिव बॉडी हाइबल लेरियबो मधु मखा द करी तौगनी एजुकेटिव बॉडी जुडिशरी को लॉ मेकिंग बॉडी नि फाबगे सेम की लॉ दो कनाना एक तौगनी कनाना मधु यंगसनगनी जुडिशरी हाइबल लेरियबो को जुडिशरी यंगसनी अदुगा डेवलपमेंट की बिल पास तौखिबो बजट की अदुदा तौखिबो कनाना इंप्लीमेंट तौगनी एजुकेटिव बॉडी एजुकेटिव कुदिबना बॉडी कनानो ब्यूरोक्रेट ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी लेरी को मागी मखाद कमिश्नर मयाम लेरी अखोय जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर्स मयाम लेरी सिना मगोई मई एसटीओ डीसी लेरी अब सिम मखोई मथौ मगोई थबक ने बा अदुना ngasa assembly द पास तौखिबा ताखिबा पुनमक तो हुजिकी एजुकेटिव कमिटी बॉडी ना एजुकेटिव सिंगसिना अखोय की ब्यूरोक्रेट सिंगसिना द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिंगसिना सिविल सर्विस द लेरी ब मयाम सिना तौगदब पोट तु ने मदु सो मोइना बिल पास तौगनी माना मु खुद थिंजंगनी चीफ सेक्रेटरी द डीसी द मदु तौदब याद अदु आइगिने अदाने हाइना चे इदना खोतना को यामना इकाइनिंगाय थबा अमा अखोय द चथथदन लै अदुना मदु की पुनमक तुदे मथाउ तुदे एजुकेटिव बॉडी हाइबल लै अदुबो अखोय की दि ओन तैनरे एजुकेटिव बॉडी न तौगदब थबक तु तौदरे लेजिस्लेचर न एजुकेटिव बॉडी थब तौ लेरे डायरेक्टली असेंबली द चते हाइबो वानी अखोगी एजुकेटिव बॉडी आईएएस ब्यूरोक्रेट सिंह अमुका आदा लॉ मेकिंग डिसीजन लौदब एमएलए दुना लौददना माय ऑफिस दा एजुकेटिव बॉडी सिना फगनी ना सेमकलगा अदुगी लॉ दु कन्विंस तौरगा मादु पुथोकपुदि एमएलए न पुथोकपु सागनी गो अदमाइना चन्नादना लैखरे अखोई से उल्टा पुल्टा हाइब तारे ऑपोजिट ओइरे ओन्ना तैनाखरे ऑपोजिट ओइरे अदुना प्रजा खंबियो अखोई प्रजा सिंगसिसु यामना असिंगबा हाइबा हाइरगा मणिपुर द लेबा प्रजा सिंगसे मणिपुर द लेरी प्रजा सिंगसे क्वाइदगी इंडिया द सोनबा प्रजा ओइखरे क्वाइदगी वर्ल्ड अखोई इंडिया मनुंग द सोनबा प्रजा से मणिपुर द ले मीगी लमगे प्रजा दे लांगदे थबक तो अखोई मणिपुर द लेबा प्रजा से न लांगबा द यामना हाइगनी डिसीजन दा थबक दा होमवर्क द यामना सोले अन हुजिक मणिपुर दा लेरिबा अखोई की सिस्टम से आइना कनामत हुनबा नते अखोई सिस्टम से ऑपोजिट ओन तैनबद चले अदुना एमएलए सिंगी पॉलिटिशियन की थबक की करिनो असेंबली दा फमलगा नैनबा तक्सनबा सेंटर दा थाबा नैनबा प्रेसिडेंट की सेल लौबा आयाबा कंसेल लौबा प्रेसिडेंट ना पास तौबा मयाम दा एक ओइना चतनबा असेंबली दा नैनखिबा पुनम अदो लॉ सिंगदो कनाना एक तौगनी हाइरकान जुडिशरी जज लेरिबा एडवोकेट लॉयर डिपार्टमेंट जुडिशरी द लेरिबा अखोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट अखोई करियाबा अखोई कोर्ट लेबदो जुडिशरी कोर्ट असुमाइन लेरिबा सिविल कोर्ट अदो फास्ट ट्रैक कोर्ट अदो अदा कोर्ट मैरिज कोर्ट को अदो की कोर्ट हाइना लेरिबा मयाम सिना मदु की एक्टो मदु फॉलो तौरगा थबा पांथोकनी डेवलपमेंट की बजट सेमखिबा अदु तौगनी अदा तौगनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेमगनी उखुद अदु तौगनी तंबाक अदु तौगनी हाइबा मयाम दु कनाना तौगनी चीफ सेक्रेटरी अदु की मखादा लेरिबा अखोई सर्वेंट सिंगसे मोय की मथाउने अबसे अदुना अखोई असि मथाउ से तौददन लेरिबा अदु प्रजा सु असि खंगदियाबा अदुना अखोई फपता बिउ मसे अखोई खंगरि फावबदि मणिपुर सु चौखलोय मणिपुर चौखत मानलोय इम्बालेंस अदुम ओइगनी चिंगदसु तमदसु मागी तौनिंग तौब ngमदन तौरिब चतपसे कनाउंब एमएलए न करी तवे क्रो निफु यंखै फंगब याउरी कनाउंब एमएलए दि मागी मफम केंद्र ददि मागी लोकल एमएलए फंदो क्रो अनि दु नतन करिमत फंगदबसु याउरी अदुगा कनाउंब आईएएस ऑफिसर अमदि डीसी अमदि क्रो यंखै निफु की प्रोजेक्ट फंगब याउरी कनाउंब डीसी अमदि क्रो अनि हुमदि की फंगदन लेरी कनाउंब डिस्ट्रिक्ट खरा ददि करी तवे अमोय स्टाफ सिंग चाथनिंगाइसु लेते का हाइदना हाइबसु याउरी इवन स्टेशनरी सु लेते हाइब याउरी कंप्यूटर सु सुदरी स्टाफ सु सुदि हाइ याउरी कनाउंब डिस्ट्रिक्ट खरा गुम मफम ददि करी तौरे थबक तौफम लेता मी पुबान थलगा को अदुम अदुमाइना अखोय किसे imbalance oikre balance oidaba gi maram nang sidi magi apamba tawning ba tawba ngang sat chap da gi kari thoe mathang akhoi manipur da irang thoe kaire ai tongan gani nang ai nang chubule hai ba gi wakhan se lakpane ba punamak se akhoi
मीबु येंखिबगी फत्तबदगी तवान निंगबदगी नते हाइबसे अखोइगी ngasi प्रजाना लाइरि लेसे हाइरिबा सिंगना अखोइ मणिपुर की मी सिंगना मासे सिंगदबनी खंगदबनी प्रजाना मासे खंग कांदा करी तबताई अदुना ngase लेजिस्लेचर सिंगना लेजिस्लेचर की मथाउ फजन तौबियु जुडिशरी सिंग द लेबर जुडिशरी ना फजन मथाउ तौबियु अदुगा एग्जीक्यूटिव बॉडी द लेबर एग्जीक्यूटिव तौगदब सिंगदुना अमसेगी मथाउ फजन तौबियु अखोइदा टायर अहुम से लेयबको स्टेटा लेजिस्लेचर हाईएस्ट बॉडी नि अदुगा जुडिशरी नि अदुगा एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मसे मथाउ से फजन तौब कांदा मसे मपा ममा मचा अदुकुंबनेबको मसे ट्राइनिटी हाइरिसे अखोइ की क्रिश्चियन लोम द ट्राइनिटी हाइना चलेबको मसे legislature aduga judiciary aduga executive body sina mathau pajanna tawbu kanda akhoi amaga ama yengthiningai leite akhoi amaga ama khannaningai leite akhoi amaga maransiningai leite akhoi amaga ama nungsiningai leite ching de su ching gi mina su tam da blame tawningai leite tam gi mina su ching da blame tawningai leite loina ching de su dc haiba leiribini ching de su mla haiba leiribini tawdabu mathau du system du chumna chattabadegi करिया से ओना तैनाब चखरेब बॉल सानब कांदा पोजीशन लानख्रदी वॉलीबॉल सानब कांदा सु पोजीशन लानख्रदी यादेब जज नको रेफरी यादे अदुगा बॉल सानब मद मागी नसागी स्ट्राइकर ओइगदबदुना बैक द चखरब बैक द लेगदबदुना ममांग चलदी गोल चंगोयब अखोगी मणिपुर से बॉल फील्ड चंगलगा लेफ्ट विंग द राइट विंग द स्ट्राइकर कना अदुगा कैनोन बैकर को कना हाइबसे गोलकीपर न कना हाइबसे खंगदना मिक्स तौरगा गोलकीपर न बॉल पुरगा चलमेब अदुना गोल असोमदे मागी गोल दे वेकेंट तौखरेब अदुना मीना बॉल इलाइलांड थाइजन खरेब को अदुना सिस्टम से हाना चुमथोकदबनी हाइबसे आइना हानदेगी हाइबदो दुनिया मदुगी सिस्टम चुमथोप ngамदर फावबदे अखोय गुड गवर्नेंस हाइबे यादेबा गुड गवर्नेंस हाइबसे ngसे लेजिस्लेचर मथाउ बदन तौबा जुडिशरी मथाउ बदन तौबिबा अदुगा अखोय की एग्जीक्यूटिव बॉडी न एग्जीक्यूटिव मथाउ बदन तौबिबा मसी पुनमक तौब कांदा अखोय गुड गवर्नेंस ओइगदबनी ngसी एसडीओ सिंग डीसी सिंग फ्री द थब तौब ngамदब लेयब को मरमदी एमएलए सिंगना इन्वॉल्व तौदना डायरेक्टिव तौदना अथॉराइज तौ थ्रेट तौदना अमुका एसटीओ डीसी सिंग लोइनमक तिनते खरादी अमुक सिंसियरिटी लेते मोजे मोखै की काकदा काननिया मा खरा सेटनिंगा मासि खरा कोटनिंगा तौबदलमदगी पॉलिटिशियंस इन इन्वॉल्व तौरखिबा लेबा कमिश्नर सेक्रेटरी लेबा कमिश्नर सेक्रेटरी मैमना अफब आइडिया मसी तौबन चुंगनी फगने अमु तौरसु मंत्री ना मदो माना पामदबा अदु तौगनो आइना हाइबसे तौरो हाइता तौबा अदुगा साइ मंत्री सिंगना एमएलए सिंगना आइडिया पुथोकदब चिंगी खंगदे तमगी केंद्र मागे मापा अपामब मैमदो असेंबली दमु पुथोकदन ngang तौगदबदो अदुसु तौदबा सोंद कन्वी तौवा अदुना क्वादी नपदी अखोय चिंगदसु ले मसे चिंगी मीना खरा मु यामे चिंगी एमएलए सिंग आइना हाइगे मसे सावगनु एमएलए चही मंगा होरेगा असेंबली द वा अमफोन ngang तम लोखिबा एमएलए मियाम यावखरे अदु ओरेदी एमएलए माना एमएलए काबा एमएलए तौगे हैना लापदु करिनो मैं एमएलए से मा खंगदरे मो एमएलए हाइबसे मी तंखाना ए एल एम हैना सुलेबको एमएलए हाइबसे एम ना होबने मेंबर ऑफ हाइबने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हाइबने एमएलए हाइबने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अदो हुजिक अखोगी एमएलए अयामबसे यंगो हदा असेंबली लाप कांददी यंगो लापदसु वांगांग वेबसे व्हाट इज दिस मसिदी ngang मसिदी रूलिंग की ऑपोजिशन की वा लेते टॉपिक टू द बिल टू द आइगी आइडिया कंट्रीब्यूट शेयर तौगदबने लेपा की तमक ngangadabane ba पार्टी की नते बा मागी कनो की नते बा अदो अखोदी रूलिंग दे यावबने ना सपोर्ट हमने वांगांग बा यादे हाइबा एमएलए मैम सु यावरे बा मीना बिल पुथोबदु लालब सारसो लालसु लालेना दुम लेगद्रो बिल पुथोबदु रूलिंग वगैरह होरेरा मसी बिल सोइगनी हाइबा ताबनीने सी इट इज द डिस्कशन प्लेटफॉर्म सी डिस्कशन की प्लेटफॉर्म अनेबा अदोदी चुमदब मैम ngang बताय रूलिंग अमद यावै न सपोर्ट तौन एमएलए चीफ मिनिस्टर मथक्ता हाउस की लीडर ngang यादे हाइबा लेतेना ngang अरिबु हुजिकी अखोगी एमएलए ऑनरेबल के रंजित ना अखोगी सुगनु की केंद्र ना पुथोकिबो एग्जांपल अदुगी टॉपिक तो हाइरिबदो अचुंबो होइबा तारदे हयें रूलिंग द यावबो एमएलए अमना एसी करिगिनो अखोगी गवर्नमेंट से माइ थिरे करिगिनो चीफ मिनिस्टर न तौरिबुसे आइना असेंबली द लाव तरा पुरे
चीफ मिनिस्टर ना को करी तौरग लेरिबा अदुगा पार्टी न करी खल लेरिबा से इरांग लोइसंदब से करीगिनो हाइबसे हाइबे याइना अदुगा ngasi FMR free regime movement को अखोय अमित शाह न तौरनी हाइरे नागा सिंह न पोस्ट तौरे अदुरदि MLA तो अखोय रूलिंग तो यावबनी हन ngangloi अदु करी की मरम न मसे हन सेंगदबने मसे स्टेट न हन नैनगदबनी स्टेट की मैटर सु यावी असे स्टेट की प्रॉब्लम ले नागा सिंह यादे याये वारुपु अला हाइबे नैनबे या मैटे सिंह ST नीरे मैटे के MLA सिंह सु मसे करीनो अब नैनबे याइना करी की असे नैनबे यादे असेंबली अदुरदि MLA दि तो पिरोब MLA तो पिरो तो तो पिरो अदुगी मरमदा ममांग MLA असेंबली फंबद सोइकिबा मयाम लेबदिगी हंदकसु चिनादना चुमनगी सेंगी खाओगी तमक थाव हानिंगाई तम बजेट पास तौर तोखरदी कानदेना होजे मणिपुर इशू बंग सारी असे असेंबली द नैनदन लगदा द नैनगदबनो अदुना मदुगी इशू दु नैनददबिदा होरे जस्ट बजेट सेशन लेबनिना बजेट की अदुगी पास खत लौरग तोखरदरा हाइने अदु अरदि अखोगी MLA ओइबसिंग MLA है मा नते को MLA अफब मैम यावरी अहब मैम यावरी अदुबो सिस्टम से अचुंब न कनानो चुंदब न कनानो हैब न कनानो हैदब कयानो है खंगरेब को अफब अचुंब मैम यावरी अदुना मदुगी बिल मैम मदुगी टॉपिक मैम दु नैनदना जस्ट पैसा की बजेट की खरा तौरग लौब तारदे MLA टॉपिक मान MLA ओइबदुदि थाउगी चेंगी सेंखाउगी MLA ओइखरे हैबसे मसे अखोइदि हाइनिंगेब अदुबो कना मोइद चैरसु हाइरसु कनारो अइना हाइनिंगबदि प्रजा मणिपुर की प्रजा सिंह तंबाक लेबा चिंग लेबा तंबाक सिंह हाइगन मिंगोन द ब्लेम तौगनु ना इसा हाना फाताओ ना इसा हाना डिसीजन लो ना इसा हाना खंगो नंगना हाना फात तादरगा प्रजा पब्लिक न फात तादरगा MLA सिंह द मिनिस्टर सिंह द गवर्नमेंट द सुपुचै चैगनु आइना हाइनिंग नंगोंदि थोपने माना तौरिबा माना तौबु ngamliba माना थौना ले माना थौ साबिदरिबदु नंगना योंथोपने प्रजा ने योंथोपने हाइबसे हाइनिंग एब अदुनने वोट लाप कांदा पैसा थादा बकांदा वोट पीबदो हेरा कोई चारिबनी अदुना ओन तैनारे असेंबली द करी ngangadabano MLA amagi ड्यूटी करिनो आइसे MLA न खंगदरे अदुदि लूरे जुडिशरी द लेबो पोतुन जुडिशरी की मथाउ करिनो आइ खंगदरे दि एग्जीक्यूटिव बॉडी सिंग द लेबो एग्जीक्यूटिव मथाउ तो तौदरदे लेबा मांगदरो सिदि पोत लोइन मासमा लाक्सन बगे ngasi मोय नुपी सिंग ग्रुप तुना का इमाय बे सिंग न तौरिबदो अंद असेंबली सिदा अदुंबा पोतु तौबो यारोय फजना नाखै सेंगना तौफम थोपुदु तौबियो हाइना हाइबा मालेना आइदि दुमाइना थमजगे फचरी ओजा वफम कया मरु ओइबो वफम कया थंबीखरे ओजाना पल्लिबासी अखोइगी सिस्टम असी याम थीना काइरे काइदनबगिदमक्ता अखोइगी पॉलिटिकल लीडर्स सिंगनसु लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बॉडी जुडिशियरी सिंग अमदि अखोइगी प्रजा सिंगना लोगी मतुंग इना एक्टिव रोल मसा की एक्टिव रोल अदु लहनिंग हाइबा अदुनी ओजाना थंबिरिबासी याम नुंगाइजे थागजरी ओजा मखाचा थजरकपदा ओजा अखोइगी हिंदुस्तान टाइम्स तो सुफोंगिबा पाउ खक्तंग ओजा लखुचगे मिसिंग 4 days men found dead in Manipur haina अखोइगी हिंदुस्तान टाइम्स तना फोंगने अदुगा मसिगे मानबदा मणिपुर पाउचे दा फोंगनिबा असिना कुकी मिलिटेंट सिंग मयोक नबा लानफमदगी मफम खंगलक्ट्रिबा खोलंगाकपा अमसु थवाइना पोंथा पिरमले हाइबा सिनोजा मसिदा ओजा आइ हाइपितंग सिदा पाउचे दा पल्लिबसी पाथोकचरके चलिबा थासिगी मंगादगी अयुपुंग मपल्लोम तारकपदगी हौरदन निमिट अदुगी नुंगथिल पुंग अनि मखाइरोम तारकपा फोबा इम्फाल स्कीम मफौदाम पुलिस स्टेशन दा कोलिबा मोलहाम कुकी खोलदगी मिलिटेंट सिंग खोल असिगा थंगना लैरिबा इथम मोइरांग पुरेलगी मितै सिंग तमना बोम अमसुंग नोमै कापसिनदुना लानदारकपदगी खोलंगाकपा सिंग चंगसिनदुना मखोइगी मायोकनाखिबा लानफमदगी मफम खंगदना ngarang phauba lairakiba khulngakpa ningthaujam manisana lanpham asida thawaina pontha pirambadagi mahake hakchang ngasi ayuk phangba ngomkhre haiba sinoza oza masigi matang da oza gi oiba haipetang wafam kana makhoigi langi matang aduga manipur gi issue sidigo matang da ai kaya sana haimda haining dare hai su hairoroina ai laikhrabani maramde akhoigi mi singse phata mande aduna laibak thibani haining dare adubo akhoigi chumthokadaba kari political issue any system corruption war on drugs matang da de akhoi kana hairaga dum akhoi chumthokpadi targa lebra haina lowe adurasu somda ngasi khabar da yaurabanina ichanna su hanglabanina ai matek ama thamjage laibak yamna thiba aibase manipur da mi amana haiba wa se digest to dandaba ko lowdaba haibase asini in general da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯨ ꯇꯣꯛꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯏꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯛ ꯁꯣꯗ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝ ꯇꯥꯗꯕꯒꯨꯝ ꯂꯧꯁꯟꯕꯒꯨꯝ ꯂꯧꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯏ ꯊꯤꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯋꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯂꯣꯝꯗ ꯁꯦꯔꯧꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯅꯨꯒꯦ ꯂꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯥꯃꯦꯟꯂꯣꯛꯇ ꯀꯥꯟꯆꯨꯞꯇ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯑꯃꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯇꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯂꯣ ꯑꯩꯗ ꯂꯥꯟꯗ ꯊꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯣ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯕꯣꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯥꯛꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯉꯥꯛꯆꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯥꯛꯂ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄꯨꯡꯆꯣꯡꯗ ꯆꯣꯡ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯏꯇꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯋꯥꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔ ꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯂꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯔꯣꯡ ꯁꯨꯔꯣꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯒ ꯆꯠꯆꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯍꯔꯥꯎꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯠꯇꯅ ꯕꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯅꯣ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ 500 500 ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯕꯣꯝ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯆꯠꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯅ ꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ISISꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ 50 90 ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯉꯥꯝꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯗ BUCꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯏꯆꯤꯛ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥ
imung khuding mai te gi imung khuding makta mi amamak recruit taw sar su tawrona adodi lammi du mi lising tara sure haire se ne ko mi lising tara du na kadai kadai da defense tawgani kadai kadai da ngakni haibatu madu lammi singoina thakhra dabne moi di yum halaroi dabne yum du su leibi ade tha lang loi tri phawba ngamdri phawba moi yum da leibi yaroi ha lairaga ai lang kap chapne adu halai ngasi khra yum da po thabne gai ne ko sidi phaki taw karamba film no ai di khangde ana Facebook da thagol da ina sikri film maming kauge ina aina ama ikiba yawe ba ko asina ai amna so haining de hairaga moi saugani ai haining de adu nungsibegi haibani moina ai ga sausnu lan tawba haibase nomai pairaga ai lenga ki tamak da lepak ima lepak ta thokraga chakhrabani haiba taradi ma yum halakpa yadre mafam da phajana laigani thani ra humra ko aduga phajana dife mafam chawgadabni akhoi gi di nungda ma chalaga ayu ama yumda mu halagani nga sa chagani ha mi marakta harabada mu yaugani aduga thakat gani madu wari to tawni ada sondana ichi na imai besing kharana ha ada haina tawna adu madugi lan gi tamakne nomai lainingai ne kari haiba akhoi gi drone lainingai ne paisa khaidana tv te uttana tawbudo masaina thambal chombo haibda adu da haibani lila ga chamane ba lila ma tawradi mi mayam yengena hoji mo hoina viral chapado as mayam yengba jane ado thabal chomba ga akhoi lila tawbuga chomaina lepanga kani haibadudi akhoi gi lan tawgani haibadudi sanabani oithokte ado tawbigunu moina tathiraga su tathisunu aidi achumba hainingbe nungsibagi haibani mase ama ma hunba nate kuki gi michan chamsu nate go maite gi nate aina hainingbadi topic ki matung ina laksabane lami haiba ama sidi mi mayam da su so toba yade lami hai sidi mi mayam da so toba yade adumaina laibak thi ai khoina paulobu kanda nahan kaino chapaga hujik achumba paulobu kanda de se moram prengi do ona tainare haba nahan de asa khoina du tawre tam thore hare huji aina pautabu kanda de nomai ni su lobby khre hare mi sibasu mari oire haire ko anina nan sire anina kin mohoi gi mi amakha si haina tare ba ko chumra chumda khangde aingon da pau phangja bo ane chumlam ba taradi nungai te haibo wa ne ko aduna kari haigni ichan akhoi gi mase hek irang haubade gi akhoina tv da lowe hai ai maite gi ichinau mayam gi platform da imai bel gi marai paibi gi marakta chalaga wangang bai se chingi marakta ai kumna mi dilera moi ai di loina wangang bai aina yaw bai de akhoi di seran torana chattaninga inga chingna leininga gi ai thaba tawjabani ko adu da ai tum hai nate lan tawba smai tawne ada lan kam ne na swai da mi gari khangnu ban tawgnu noina sida tholaga mi gari khamba mi ngonda gari chalo artha leite hoji bua sugna da nomai lan kuki ga maite kap na haiduna sigi songbung gi lambi se ban tawu ya bro semai gi ban tawu ya bro ukhru gi ban tawu ya bro am da khalo ne ko adu tawu ya bro haibini da aina haining bidi matang chade hoi nuai te akhoi adu topi gu nuaina ban tawgani rally chakani na tawu numik tu namane ha ada mi sire da swai te ta ban tawgani haibidu di nate mi potu ona tainare haibini da aduka lan chakhi go noi leramo go ka haina ha tv da thakali bido viral da adudi yena basingna o tangchale ba ko aduna adumaina hairusu indaba ta da ba mi oiradi group oiradi jati oiradi akoina kari hairuni aduga akhoi sonda pusau da saugani akhoi mafamara leite politician manungda unity lebra leite sesogi manungda unity lebra leite toja manungda unity lebra leite ba sonda pulala magi tawningba kusida dum taw leire ba ko aduna akhoi kanama to hunde aina hunki basu leite tawda bo akhoi di angang singi mi waibi punsi se choron surongi nungsi akhoi lebak nungsi akhoi di society nungsi aduna chingmi oiresu tami oiresu kuki oiresu naga oiresu maite oiresu india da akhoi se minority group ni yamna nungsi chana akhoi amaga ama thokan mi naraga kamaina chokhat sera akhoi su kamaina tawsera haina adugi wakhal lon da himi nara thaba tawse haibwane when we talk about the india when we look about the india policy and all the structures or the the scenario asi yengba kanda yengone we are nothing akhoi gi kachen gumbane kachen go small things we are just like a small things in the elephant about that place elephant mayam leba kanda kangama paiba gumbane ba with the nagas with the maites with the cookies with the maite pangals ko aduna mi the elephant ne ba elephant na tak person ba kanda akhoi aduna what to do
what shall we do how to do hai kanda akhoi gi identity mayam thamse adu do issue do akhoi gi issue mayam within akhoi gi manung de issue laiba mayam do akhoi phaminaraga sort out tomina se aba kuki gi pen da biduna karino naga gi da karino maitei na karino haibedo aduna naga na maitei na maram cha da naga gi interest ta khud thinjan ba yaroi kuki da su yaroi kuki na maram cha na maitei gi interest ta thinjan ba yaroi naga na su yaroi ado sort out tomina se aba sort out tominaraga akhoi di united we stand haibedo amarom da magi aspiration magi identity du lejar su ko akhoi se india da laiminari eba so akhoi na main oina yeng da basi di india da akhoi migyan thamga da bane ba hoje india na akhoi da sanari poche aduna akhoi sidi we are just like a mosquito you know among the kari aisera elephants elephant mayam leibo mafam du da akhoi se mosquito kumbane ba but akhoi gi mi sing na masi khang de akhoi ma sengbo adom amahud aduna aidi lansu su tokpio kuki ga maite noaina da badu table ama da tok sabiro wari delhi da sagara sabiro central government amisha gi makha da kauro wari sagara saraga mi kamna nomai kamna drasu adum wari saraga loisan badi aina ichina kuki na pambadu sini maite na pam adu de sini habadu sabya adrabo akoi lantum tonaraga maite loina tuna kuki na hatpang ngamudro em khanjene kuki loina maite na tuna hatpang ngamdro oi thokte akhoi adom akhoi nungai da ama pen haina base kana tawe nomo maite ama signi kuki signi hal kana mangjabno akhoi gi mangjab natro adon akhoi na haibadi wari sabiyo ba wari sabiyo garigino wari sabai de hoje manipur gi lengai ta de bjp da chamina ba singbo kaina rabrone hoje kuki gi bjp mla bjp da laiba singbo bjp di tamthok rabrone moi party de din si chana na delhi da chaminari delhi da wari saminari ado somdana akhoi punba yade na nomai kamna leibisibu chumro congress da chaliba kuki sing puli delhi da puli ko hami chad leina unari karino ba aidi phapta de ba aduna asi aduga somdana yum halappa kandana ibani lan tawbuni ka haina tawnaba aduna parjasini aina hainingbedi yuching parjasing adu aina nungsiba yi haibani ichina maitei sing phapta biu saugunu lan tawbagi policy tongan na le hojiki maitei na chathari ba tawri ba sidi lan kaude asidi lan kaude akhoi hairaga haigani hoi misimina di yam thokre adu akhoi nungaite aduna lan tawbada kabai ngamgani mi sidani kana maina honnagani ase formula loina le aduga lan se loina tawbu yade lan mi select tawraga tongana lan mi thagadabani haibase aina madu ai thamjage aina haibase nungsibagi haibani masi kuki du hunbagi sunate aduna kuki singna de adum wa yamna ngangda ba makhon yamna langda ba tumina dum leiraga ko adum thabak tawrakpa kumna ui aduna aina indi ichina kuki singsu saurampa yai nomai kamna ba sidam ta hana lepiyo aduga maite singsu lepiyo phajana adu da tawbingna adubu wari ama saraga karina phagadara haibaduna akon badade akhoi khwaidigi hayo lan mi lising sirusu loisan badadi ko aina haige wari saraga loisan ga dabane ko nomai kap naraga loisan gini solution purakani adi leite go mi lagla sirusu last loisan badi wari saraga solution puraka dabane masidi copy gno aina hairi sini ko thank you jai oza hazakraba point kya thambi ozana topic sida lakcharaga ozana haibiri ba se akhoi gi khungak liba lan ka pachat liba akhoi gi praja singna su niyom chumna khungak pu gi thabak asi tawsu tawbiri makata na hena niyom chuna tawhaning ba gi wafam aduni ozana phongdok liba se aduga wari sanaraga loishin biu haiba aduni ozana phongdok liba se aduga oza makha chachajurakpada paw am khaktang ga lokhachagi ge ngarang akhoi gi paw che singda phongniba pawda ngarang Imphal airport ta custom division Imphal na Indigo gi passenger amasung Indigo gi staff amadagi gold biscuit taraga mapan phare haina deputy commissioner custom division Imphal na press release thokpa aikoina thengnajari oza sigi matang do oza haibetang kha tintak na thambiyo adum hoi thokre go ngasai ga du chapmane phari ba mi do kadai da thame aduga kari da chathari aduga phaki bu potu ga noi dispose togani haibado madu parjana adu hana madu adu lom da chasan bio haibado ngasai na mamanda thamki ga dum relevant oi haibase ai adum aina hainingi ozagi matam chilaba kaya kai thokpidana ngasi aikogi study asta lengbirakdona phajakraba wafam kaya phongdokpibagi damakto ozabu haingai leitana amuka sona thagachari ikai khunojari ozabu
संदोक्चरिबा न्यूज एनालिसिस मतंग असते लोइसिनजरे मीडियम ताबिरबा पुनमकपु अमुक हना थागचरी।